अहानबदा मरुइबा पाउ MLA पाउनम प्रोजेक्ट MLA फम मथौ तादे इमा लेबाक कनबना हेन मरु ओइ हाइना यूथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दा दिल्ली दकी फोन दा फोंदोरखरै लान खामदोपगी महुता इंडिया गवर्नमेंट ना चिंग अमदी तमदा मानतब लेंगाक चलारिबा असे कंडेम तवी हाइना MHRC की हानगी एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी ना हाइख्रै यारिपोकी खोइरोम लाइजिंग चिंखोंदा थी बहुबा चथबदा कंबाइन फोर्स ना खुत्सुखलाई बोम फंगबा ngomkhरै अमदी 𝐂𝐋𝐈𝐻 मनिंग लेकाई द मयाई लंबी की मताइदा नुपा अमा मसक खंगदबा मियोइसिंगना हातलगा हुंदोक्लमलै खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की नुंथल की पाउ मिदेंग ताबिरिबसिंगबु मोनिकासना समना तराम नौजरी हौजिक पाउ संदोना पिजरी इमा लेबांगने हेन मरु ओइ MLA फम मथौ तादे बोट लेपल लेपतबा थोइदोना मरु ओइदे इमा लेबाक कनबा हाइबा असिना आइग अरेपनि हाइना वांगजिंग टेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की MLA पाउनम ब्रोजेना फोंदोखरै वाफम असि ngarang यूथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट के MLA मंगागा उन्नानबा चंगसिनखिबा खोंजंग अदुगा मरी लेनना दिल्ली दा लेरिबा MLA पाउनम ब्रोजेनगा नहा सिंगा फोन की खुथांगदा वारी सनबा अमदा फोंदोखिबनी MLA ना मखाता ना हाई हौजिक मणिपुर दा थोक्लिबा कांगलुप अनि की इरांग असिगी मपुंग ओइबा टेक्चाक लेंगाकना लौगदबनी लेंगाक हाइबा असिदा MLA हुंफु लेरी मसि मियामना हेना खंगलबा वाफमनी MLA हुंफु असिदा MLA निफु निपांदी लेंगाक असिदा साइन तोबा याबा अमता नते अदुबो असेंबली ददी राइट लई लेंगाक असना मणिपुर कायदनबा यामना कन्ना होटनरी हौजिकसु मणिपुर दा तंगदु लेताबा फिबम अमदा लाखनबा MLA सिंगना दिल्ली दा लेदुना होम मिनिस्टर अमित शाह अमदी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ का उनदुना मणिपुर दा तंगदु लेताबा पुरखनबा होटनबियु नत्रबदे अखोय MLA सिंग मणिपुर दा हनबा याद्रे हाइनसु खंगन किबा लेख्रै मसिदा थाजबा पिबिरक्तुना मखाताबा थबक लौखटपा हौरे मसिना माई पाकपकी लंबीदा सोयदना लाकनी हाबिगी थाजबसु लई हाइखे होम मिनिस्टर अमदी डिफेंस मिनिस्टर की मफमदसु मणिपुर कायगनी हाबिगी वाफम अमत लेहौदे मणिपुर मचेत सुंगता तारोय हाबिगी थाजबसु पिरकी हाइना MLA ब्रोजेना फोंदोखि मणिपुर थुगाइबा पांबा MLA तराना सपोर्ट तोबा म्यांमार की चंगलपा इलीगल माइग्रेंट सिंगना पीस रैली की मिंगदा खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगा खुसमनदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौदना तोखलकिबा कांगलुप की इरांग असना मणिपुर दा लेरिबा मिचर मियाम पुमनामक्ता अवाबा पीरे हाइना मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन MHRC की हानिगी एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनीना फोंदोरकले वाफम असिंग असि लोकलाउबुंगदा लेबा महाकी युमदा नॉर्थ ईस्ट विंडोगा अखनना उनाबा अमदा फोंदोरखिबनी मांगना हाई ngasi थोलिबा इरांग असिगी मरु ओइबा मरमदी युमथांगनाबदगी लोगी वांगमदा चंगसिलक्लिबा इलीगल माइग्रेंट सिंग असिना थोखनबनी मरम असना स्टेट असिदा NRC चना हनबा अमदी बॉर्डर फेंसिंग निंथिना तौदुना इलीगल माइग्रेंट सिंग असि खुदकता फाबा अमदी तकथोकपा तंगाई फाद्रे हाइना फोंदोखे चिरबा तांजा असिदा मणिपुर की रूलिंग पार्टी ओइरिबा BJP ना चिंगी MLA तरेत पु करिगिदमक एक्शन लौदबनो हाइना हंगलदुना इंडिया गवर्नमेंट लान असि खामदोकपगी महुता चिंग अमदी तमदा मानदबा लेंगाक अमा चलाइदुना मिचंग मिखाई नाबी की थौंग असि कंडेम तौई हाइखे लान असि लोइद्रिंगाई खुनिंगालिबा मियोइसिंगबु फाबा पुनबा तौरिबा असि मतंग चादे फागे हाइरबसु इरांग असि हौद्रिंगाइदा फारमलबा नत्रगा लोगी वांगमदा लेरिंगाई तंजादा ओइना फाबियु हाइना फोंदोखे
golden triangle ama lingkhatpa pamba tokhaina chaba pamba lam leijadaba adugumba Myanmar dagi changakpa kuki singna akhoi hana lejariba kuki singi kangmu maraktagi adugumba suspension of operation aidana kuki lalauba haibtare adusu Myanmar dagi changakpana chairman oiba keno yarare sina chingbako issue ama mitaina scheduled tribe demand tawbasi yaningde haidana me ohumda peace rally ni solidarity march ni haibigi mamingda chalakpa kolai paiba sugi kangbu maya mamana yinongmei maya mama yalaga chalakpa koi punwana thengna khare hairiba manipur gi apunba saktam thugaiba pama kangbu se namthagi hairabadi bharat sarkarna at any moment pungama anida or thengamada nomagi manungda nini manungda yaba poneba sida thama changba thani changba adugi ofum kanthaliteba bharat sarkarna tawrage na hairabadi kudukta tawba yaba poneba adu maru ena hariba mayam chi tawnana bigi damakta ekhoigi MLA sing maroina ruling party gi BJP na ruling party ni BJP na sason pairibani mage MLA mayam ama leiribani aduna BJP maruktagi Kingi MLA kuki MLA taretna atopa ohum amgal loinaraga moi tarana Manipur thugaina ba Manipur dagi tokhaibe administration ama lejage haibisi BJP na thingadabana Thobal District Police na District asigi manung chanba Yaripok Police Station na konba Khoirom Laijenki Jingkhongda leiba henpam amaki manakta masakhangdaba mioi kharana kutsukulai nongmai maru amadi bom na chingba thamjilamle habiki thajaba yaba pawama ngase ayu pung 3:00 taba da fangbadagi mafam aduda changsinduna thi humbagi thabak chathabada makhal makha kyagi kutsukulai sing fangba ngamkhra hare Police ki pawaman hai thi buhumbagi operation adu Thobal District Police ki Additional SP Operation na luchingba Special Operation Group SOG Thobal 33 AR Thobal gi team ama Thobal Commando gi OC amasung Yaripok Police Station gi team yauna apunba force amana ayupung mari deki chathaba hauke operation adu da registration number AA2957 gi SLR nomoi ama masigi megjun taret registration number 2K18 26093 thaba anti-riot nomai ama amasung 36 HE hand grenade ama ayukpung mangam gaminit ni furom taba matamda fangbangam ki hare operation adu ayukpung mari dagi horaga ayukipung 6:00 fawba chatakhe fangbangam khraba khulai kutsukulai sing adu Yaripok Police Station da ayiba report amaga konana makha taba thabak laukhatnaba sinakre haina pawa sina hare Masakhangdaba mioi singna halaga hundoklambani thajaba nupa amagi asi bahagchang ama ngase yupung 5:00 taba matamda Imphal West District ki manung chanba Hianglam Police Station na konba Sakmai Jin maning lekai mayai lambi gi mataida napi marakta taduna leramba thengnare asi bahagchang adu ayu angan bada walking chapa mioi singna thengnarakibani hagchang adu ki kok amasung atai mafam singda fubagi dakfom kya leramba thengnake Sriram laba hagchang adu furit lilamde Arangba machugi khudai ama salamki amadi mamit ani fina chena punsilaga leiramke ye thangba khudki khudangda jantra ama sirame hojik maki oina leikhijaba mioi adugi masak maming khangba ngamjrei kanagumba mioi kharana mahakpo faraba matungda tamthina furaga hatpa oiramba yai chungnare amaramda paw hek phangbaga Hianglam Police Station ki amadi Forensic Science ki team sing mafam aduda changsinduna yengsin khibaga loinana asi bahagchang police na lokhat khra hare thodok adugi matangda police na case ama register tawduna thijinba hokra hare ngasi Manipur da thokliba irang asi tha manga fajilaglaba fawbada lengak chukli pariba singna irang asibu loishinaba pambai thibagi mahuta ngaihak ki oina irang nathainaba amadi leibak miyam themjinaba pambai oina tongan ba Manipur gi district singda manataba makhalgi curfew order thoktuna curfew thamjinba asna maram oiraga school college sangbada apanba kaya piri amadi mahairoi singna mahi tambaki lamda yamna khudong chadaba mayok na halei curfew thamliba asna mahairoi khaktana tana oja singda su chamamna ba amasung khudong chadaba kaya ama mayok na hali haina Manipur Innovative Youth Organization Delhi na thokpa cherol amada khangalekle Haukiba chahi ani romsu COVID na maram oiraga mahairoi singna mahi tambada khudong chadaba kaya ama mayok na khrei maram asna lengak pariba singna mahairoi singgi yaifana bagidamak mahi tambada ayat papibidana ba amadi Kanglup irang asigi permanent solution ama puraktuna state asida normalcy lakhana ba hotna biyo amadi kanagumba amatana mahi masing tambagi lamda ayat papibidana basu cherol asna fongdorakle
ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ICC ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ 138 ꯁꯨꯕ ꯕꯔth anniversary-ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ A-ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯕꯦꯝꯍꯜ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯔꯦꯅꯤꯀꯥ ꯁꯥꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ B-ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯣꯅꯤꯑꯣ ꯀꯥꯉꯕꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯉꯦꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯥꯟꯗꯣꯞꯇ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯗ ꯄꯦꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯂꯤꯁꯠ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ-ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯆꯅꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯨꯝꯕꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ex-MLA S. ꯕꯤꯔꯥꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ex-MLA K.H. ꯃꯅꯤꯃꯣꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯣꯏꯅꯅ K.H. ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯊ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯟड ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦल ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ K.H. ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔꯟ ꯍꯥꯏ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ-ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯆꯅꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ 8 ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ 6ꯀꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯔꯣꯝꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ Presentation of food packets. Haiba food packet asida kuina yamna samba item khara chen au hawai makhal ani alu amasung thum loinana of makhan tet hapsai makhan tet che koi apok quality makhan di pot ngata hoina hapsai maramdi chen na hai soi kuina dukan ti awan chen hai ma pan chen che di local yo chen khara hapsa bani alu su koi adum alu di quality local product item ni na ma pan ti lau jai ꯂꯩꯕ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯟ ꯅꯣꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯍꯞꯇꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯖꯕꯗ ꯈꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯪꯊꯝ ꯊꯥꯃꯗꯤ ꯁꯟꯁꯨ ꯁꯪꯒꯟ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯇꯣꯟꯗꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯃꯄꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖ ꯁꯥꯏꯔꯒ ꯐꯖ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯒꯣꯜ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯎꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯜꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯪꯒꯜꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯦ ꯈꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯜꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯠ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯄꯂꯦꯜꯗ 26 ꯁꯦꯛꯇꯔ ARꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯄꯨꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ 23ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ M. ꯔꯣꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯌꯥꯏꯃꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 9ꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯥꯎꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯎ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯆꯪꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Millet a superfood or a diet or fat ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ 92ꯁꯨꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ AC ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯣꯅꯦꯜ एजुकेशन ऑफिस जोन 4B ꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ एजुकेशन ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 6ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫
Thorom aduda 𝐍𝐸𝐸 hai Education Directorate na atenba matamda district level program ama September 15 fawbagi manungda tawna bahairakhiba amadi state level gina September 13 ta tawgani amadi national level gina October 12 da pangthokna bahairakpadagi sem sanaba matam kya fangkhide adum oinamak oja amadi mahairoisingna thorom asda saruk yabi baki damak thagatba phongdokhe ngasi sandangkhong Social Welfare Club wanguna nomagi oiba free medical camp ama 𝐒𝐄𝐕𝐈 amadi wansukona New Life Trust thangmaiban maisnam lekai ga kusamnaraka amadi amuko himidyang makhada sinduna pangthokre free medical camp aduda nupi angangsingna hena namna layang ba laknakhe loinana aying asa onarakpana lok thungba ningtham chanba kaya horakpa matam asida khara lapna leiba ana layingi khudong chaba leitaba mafam singda ana layingi thabak asi paikhatpa chungani haiba wakhalonda ngasigi camp asi sinbani haire ngasigi camp aduda laying ba lakhiba mioi singda hidak langthak singsu lemna pikhe ngasi lo na thingkhraba People's Liberation Army PLA gi nifu manga suba mapok kumon numit kamari lenana mafam kaya da PLA gi firal banner amadi faklang da block namduna slogan iramba thengnare haina police ki paw amana hari police ki paw amana hai lesang them thobal kaithal hianglam wangwai kaithal kakching khunau lengang jing samurau kaithal thobal khekman kaithal thobal mojing mina kaithal yaripo bamo lekai thobal charangpat khangabok kaithal khangabok maisnam lekai khangabok lamlong kaithal khangabok sangai yungfam pali kaithal yangdong kaithal langmai thet komla jing asina chungbam pham singda PLA gi firal sing thelamba thengnakhe firal sing adu police na loina lokthokre hari loinana khumalampak electricity office ki compound ki akoibada khariba chakpalda kumbi kaithal amadi kumbi leisan thongda faklang da block namduna slogan iramba thengnaki haina police ki powers na haire Lona yadabani haina athingba thamkhraba Revolutionary People's Front RPF ki lanmi sanglup People's Liberation Army PLA ki nifu manga suba mapok kumon ki thorom ngasi Manipur gi mafam kayada pangthokre hari RPF ki Deputy Secretary Publicity Robin Khuman ngasi mediada phangalakpa chewal amagi matungina mapok kumon ki thoram party asigi General Headquarters Tactical Command Strategic Command 252 Mobile Battalion Atai Lanmi ki unit sing department station sing loinana party ki Central Bureau SR1 SR2 SR3 SR4 ki mafam singda party asigi firal chingkhatuna amadi thawai katkraba athoba singi mafamda ikai khumnaba utuna pangthokani hari Gerald asna hai party ki Central Bureau gi makhada leriba division 2 4 6 8 10 gi mafam singda miyam galunina star yawba festun amadi PLA gi angang ba thawal mijak sing thetuna Manipur gi mafam sin bathuna kumon thoram pangthokhe numit asigi mapung oiba thoram di party ki firal da ikai khumnaba utuna lebaki damak thawai kat khraba athoba singi mafam da kok nonduna ikai khumnaba utpa loinana RPF ki acting president ngobana Manipur gi miyam da piba yaifa paujal pathokpana maru oiba thoram oikhi haina Gerald asna khangalakhe PLA gi nifu manga suba mapok kumon gi paujal asna Manipur da yelhongai dagi nungsi chanana khundaminari ba miyam pumna magna amata oina punsin duna laibak amadi miyam gi damak hena mangjul thana kathokpa ngamba nungsi chanana hingmina ba oirasanu haina phongdorakle Chahi ama chumna pangthokadaba Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar gi chamga kuntrani toy subam pok kumon gi thoram pangthokpaga loinana tongan ba lamsingda thoidok hendona mathau pangli basingbu sakhang biba oina national gi thakta award yen thoktuna ikai khumna ba utpagi thoram ama ngarang Agartala gi Supari Bagan dalaiba Dasarat Deb Memorial Auditorium da pangthokhrei thoram gi saruk ama oina tongan ba lamsingda masak thokna thau pangli basingbu national award pidun ikai khumna ba utkhra basing adudi art and culture da 𝐾𝐻 Jasawasi Singha Swayam Deb A Sarit Singha 𝐾𝐻 Anima Singha Baisali Sharma T Amrita Datta Purnima Singha L Asa Singha Susmita Banik Papari Chakraborty Ranjit Singha Paritus Das H Henarani Singha Sudesna Sinha Dr. Surajit Debarma Kuhelika Basu Tapas Acharjee amasung Sonacharan Debarmani Art and Craft da Ruby Day Education da 𝐾𝐻 Uttara Singha Martial Art da Manasi Rajkumari Manazit Rajkumar amasung Mutum Thobi Macha Chanuni Literature da 𝐾𝐻 Benubala Singha K Sarita Singha Thailo Mok Dr. Mary Sana Rajkumari amasung Wahengbam Nimai Chani Agriculture da T Sumandata Social Worker da 𝐵𝐻 Debasis Singha amasung Khangokpam
खंबा सोशल एक्टिविस्ट एन मदान गुप्ता अमसुंग प्रांतिका चकमा अमदी रिपोर्टर दा श्यामल चौधरी ने हारी चुराचांदपुर आइजोल मोलपुई हेलीपैड फाउबा मिजोराम चुराचांदपुर फाउब की हेलीकॉप्टर सर्विस लाखलिबा सेप्टेम्बर 19 हौरगनी हाइना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर निवेदिता लारेन लाकपम थोप नोटिफिकेशन अमना खंगहलखले मणिपुर हेली सर्विस असी इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉर्थ ईस्ट की हेलीकॉप्टर स्कीम की मखादा हौदोकदौरिबनी हारे अमदी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोंग नुंसिक की फिबम येंगतुना सर्विस असी हौगदौरिबनी हारे हेलीकॉप्टर सर्विस असिगे टिकेट बुकिंग तौनिंगबा मियोइसिंगना इम्फाल एयरपोर्ट की ओइना सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर दिनेश अमसुंग कस्टमर सर्विस मिस्टर नावरेम बपिन चंद्र चुराचांदपुर की एसडीसी टी खामिलाल हाउकिप अमसुंग ऑफिस असिस्टेंट ल्यानजापाव सामतेदा अदुगा मोलपुईगिना एम मिस सी लारिन फैलीदा पाव फाउनबसु खंगलखले टिकेट की ममल चुराचांदपुर की मोलपुई हेलीपैड फाउब की ओइना लुपा लिसिंग मरीगा चमगा अदुगा मोलपुईदगी लेंगपुई एयरपोर्ट फाउदना मिजोराम चटपगिना लुपा लिसिंग तरुक ओइगनी हारे मणिपुर थोक्लिबा कांगलुप की इरांग असना मरम ओइरगा सेंट्रल फोर्सिंगना नुपीसिंगदा चथरिबा मियोट मिनै तौरिबा असि यानिंगदे हाइना लखीपुर कसर आसाम की वुमेन्स एक्शन कमिटी फॉर विलेज प्रोटेक्शन कसर आसाम की प्रेसिडेंट कोंथौजम सुनीताना फोंदोखरे वाफम असि ngarang फुलेरथाल कसर आसामदा पौमीसिंग उनाबा मदा फोंदोखिबने मांगना हाई मे अहुमदगी मणिपुरदा लेप्तना चथरखलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असि फाजिनबा स्टेट फोर्सेस अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट थारकपा पैरामिलिटरी फोर्सिंगना मिचम मियाम इमा इबेल नुपी ओइबिसिंगदा चथरकपा मियोट मिनै असि यानिंगदे अमदि लेरक खुलकता चंगदना चरगास मोक बॉम्बना चिंगबा कापसिनबा लोनना मिफा मिपुन तौबसी मणिपुर मपांदा लेरिबा इमा इबेल अमदि नुपी खुनाई पुमना मने यानिंगदे हाइना फोंदोखे लेरक लेकायदा नुपी सिंगदा बोम तो क्या मो बोम लंझंदना अकी अखंग तौबा अदुगैती अदुगुंबदा का हेनबा मिफु मिचै नुपी सिंगदा लबर बुलेट कापसनबा अदुगुंबा मयाम असि अखोई मणिपुर की वांगदा तारिबा मितै अखोई इमा इबेन सिंग अखोई मयाम पुनमकना नुपी खुनाय पुनमकना मसि अखोई जाजानिंगदे सेंगना मदुदगी का हेनबा थोरपा तारगदी मणिपुर की वांगदा लेरिबा अखोई की मितै नुपी खुनाय सिंगसिसु करी मणिपुर की मथक्ता अमुका अखोई करंबा सेंट्रल गवर्नमेंट अखोई करी लंदारकनी हाइबा वाफम मदुसु स्टेट गवर्नमेंट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट सु मसी खनबिउ नैनबिउ अमदि अमुकसु हन्ना वुमेन एक्शन कमिटी फॉर विलेज प्रोटेक्शन कसर आसाम नसु रिक्वेस्ट तौजरी लेरिबा गवर्नमेंट अनिमक्ता स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के मसी की कांगलुप अनी की ओइबा वारोइसिनामा अथुबा मतमदा पोरक्तुना लोइसनाबसु होनबिउ निंगतम लामी लमयान हिजम इराबोट के चामगा कुंतरेत सुबा मपोक कुमोन कमरी लेना अगरतलादा नोमगी ओइबा जननेता हिजम इराबोट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अमा ngarang पांगथोखरे त्रिपुरा की मैतै नहासिंगी लूप त्रिपुरा मैतै एसोसिएशन असिलगा पांगथोकवा टूर्नामेंट असिदा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अबोयनगर दालेश्वर माचौ मुहानी तरौ खुनौ बजलगाट पुखरी लेकाई ए बरजाला रेपसाट कॉलेज अमसुंग पुखरी लेकाई बी खवाई डिस्ट्रिक्ट के खवाई सेफाही चला डिस्ट्रिक्ट के लाल सिंगमुरा बाइदार दिगी अमसुंग सोंगाला नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के धर्मनगर अमसुंग कंचनबारी उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर अमसुंग शांति बाजार की मैतै नहा सानरोय टीम 13 सरुक याखी लिबर्टी थिएटर कक्चिंगना संगीत नाटक एकाडमी न्यू दिल्ली की सेंथंग मखादा स्कूल तमलिबा अंगांग संगीत थिएटर वर्कशॉप कम प्ले प्रोडक्शन 2023 लोइसिनबगी अचंबा थोरम अमा लिबर्टी थिएटर कक्चिंगना सिंदुना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्चिंग की हेडक्वार्टर दा पांगथोखरे कक्चिंग एरिया दा स्कूल तमलिबा महिरोय कुंथ्रा नसर यादुना था अमा चुपना जथरखिबा थिएटर वर्कशॉप कम प्ले प्रोडक्शन लोइसिनबगी थोरम अतुदा थोरम मपुसिंग ओइना सर याखिबसिंगना फोंदोकनखिबदा इंखलगलिबा नहा ओइरिबा महिरोयसिंगना महि मसिंग तंबा खकनतना अहेनबा एक्टिविटीज कया तमसिनबा असिमक यामना मथौ ताई अखोइना पुनसिदा माइ पाके हाइरबदी अखोइ पुंबबु हिरम खुदिमक्ता लमजिंग लमताक पिरिबा ओजा अहल लमन मसक खंगना चकदबने आर्ट्स फॉर्म क्यागी आर्टिस्टिंग असी थक्सी कासी थौगलोन खंगबदा नतना खुनाइगी अचुंबा अफबा लंबिदा पुननबा थौदांग कया लोगदबनी हाइना फोंदोखे लोइशिलकपदा मरोइबा पाउसिंग अमुना पिजरी MLA Paunam Brojena MLA from Mathok Tade Imalebak Kanbana Hena Maru Oi Haina Youth Frontal Organization da Delhi the phone da Fondora Cray
ꯂꯥꯟ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ MHRCꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯂꯥꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯕꯣꯝ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯖꯤꯟ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯃꯤꯡꯗꯣꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫